Mina at first place le yanto ngangayibelieve. Kuthatha isikhathi mina le yanto ukuthi ngiyikholwe. Kuthatha isikhathi ngiyikholwe. Le yanto ngiyikholwe mina ngihlala nomunye ubaba wangapha bathi isempendle. Lo baba besizwana kakhulu naye. Engikhonzile nje sihlala phansi sixoxe. Akayona inombolo nje uba umdala. Uboshiwe ubeshaya 15 years we rape. Fanele ashaya 7 years 6 months aphuma. Kodwa uyazi into ebibangwa ngoba sengimthola manje. Kulesi sigwebo sakhe esigwetshiwe ngathola ukuthi seseqile usehlala 9 years. Mangimbuza indaba isekutheni iargument yakhe nejele isikule system esisetshenziswa manje yokuthi before sikurelease kunento ekuthiwa iVOD process, victim offender dialogue. Fanele uqala uxhumane nabantu wabona nixoxe uxolise babanga leyo nto uthi ngizoxolisa kanjani kumuntu engingazange ize ngimrape. Shuthi nithi mina angivumi ukuthi ngakwenza lo. Mina ngize ngagwetshwa inkantolo ngiyitshela ukuthi lo angikaze ngikwenze kuyena lokho. Lo sasithandana naye. Lo into engayithola kuyena size sigcine singasazwani. Ngathola ukuthi mina sengitshelwe umuntu othize ukuthi mangimshiya mina la ekhaya usala alale nomshana wami. Nangempela lokho ngahamba ngagcina ngikucupha-ke ngakubamba ngababamba bekwenza ngase ngimtshela ngathi angisadingi ngiyakukhipha la ekhaya. Nawe wena mshana phuma uyobona koyikonyoko hambe koma wakho nobaba wakho. Babuya sebebuya namaphoyisa bathi mina ngimrapile. Angikaze ngiyenze leyo nto ngoba befuna lo wamuzi wami angiyenzi leyo nto. So ilokhu ijele likhalileke lithi manje lento kuyafana ivume kulungile uzokwenza ukuthi kube right wena kuphela ukuthi uphume uyabo uthi ngamane ngisihlale ngisiqede lesi sigwebo. Mfowethu ngimshiyelwe ababa enonyaka ka13 ku15 years. Uthi hayi ngamane ngohlale ngoqede and uyimisele uthi ngeke ngixolise kubantu ngingabenzanga lutho. Angiyenzi leyo nto. So ijele uma ligcine limhlalisa umuntu ngento enjalo shuthi alinayo indlela yokuassessa indaba yabantu abangalenzanga icala. Nayo ijustice yala eSouth Africa izinkantolo zethu akushuthi azikwazi ngoba sizobufuna ubufakazi makuthiwa ngempela sesiyahluka siyahlehla sithi le ndoda njengokuthi yona isafuna ukuphuma leqala liqale phansi ifuna ukuthola abameli aba right kodwa ayifuni lento ezofika ishayisa ubufakazi bayo ukuthi enkantolo yazi yagwetshwa isho ukuthi ayikwenzanga. Yayisifika jele under correctional yayisifika ibhala amaphepha ukuthi iyavuma iyaxolisa. Kanjani ixolisa kanjani? Ithi leyo nto izophazamisana nobufakazi becala lakhe. So ngeke akwazi ukwenza. So nenkantolo zethu shuthi iqinisa azinalo ngoba makuthiwa siya ngomuntu ohlukunyezwe ngokocansi fanele sikhulume ukuthi umuntu oyakudokotela loyo kube nezinto ezihlolwayo echekwayo uyabo. So mayivele ithatha umuntu imbopha kanjalo nje izinto ezigcina edidaka nawo lamacala njalo asekwazi ukuthi abantu besifazane bawatrick emabewayise enkantolo bathi yebo ungirapile but ubesebenzisa icondom. Angithi uyabo odokotela ngicabanga ukuthi bayakufanele ngabe bakunderstanda ukuthi isitho somuntu esifazane sangasese uma kade kuthiwa khona umuntu ade sisebenzisa khona lokujuluka okuthize okuzophuma kusona okwama acid nama fluids athize azokhombisa cause phela vele mina sengingahlangana nje nomuntu wesifazane okwangixoxela nje into eyivaru wathi yes ukureshwa it gives you a trauma but kunento eyenzakalayo kuyawatshontsha ama feelings akho
because the time umuntu eselele nawe kukhona sekwenzayo isitho uyasinyakazisa kangangoba uyaya nakavutho ndaba izeni udiniwe uNkulunkulu wathi kuyenzeka le nto futhi wathi mayese ichaza wathi nawe mfethu yabona manje mongathathwa amantombazane akukhombe ngezibhamu akubamba kubopha izandla wathi kodwa yabona engaqala athinta private parts ayithinta ayenzeni whatever lokho ongakucabanga uyabo izoyitshontsha imizwa igcine iya kulesimo abasifunayo because bazobe beyenza yonke lento ekufanele ilande imizwa ihambe kuyona wathi bafethu ayanibopha lo sasixoxa ngecala wathi ayanibopha nje amantombazane it's because ngoba i-justice system yethu ayisebenzi ngendlela ekuyiyona fanele ngabe odokotela ngempela kukhulunywa ukuthi umuntu akalivula icala lokurishwa engasukanga kwisini ayilapha kadokotela ayocheckwa alaliswe kuma-gynecologist avula imlethe ngisho ngakuthi usebenzisa ikhondom umuntu kuzovela kuzolinka ukuthi at this time lo muntu esikhathini esingaka kade ithintiwe i-private part yakhe ibise ngisho ngakuthiwe umuntu oseney'ngane ezo-20 le ntombazane yayichaza la yathi manje inkantolo zinibopha bonke lobo bufakazi bungekho so yazi indaba ingoba kusetshenziswa lento yokuthi umuntu wesifazane uhamba phambili kulezi zinto zokuhlukunyezwa kwabo so nje elakhe isayidi kumele ke lavela kuqala lafika enkantolo emaphoyiseni liyathathwa mangaka abantu besilisa beshawa befika belimela ingozi amaphoyisa afika abahleke awushawa umfazi awushawa intombazane ikahle ndoda ayibona leyo nto noma ilanda leyo ntombazane makwenzeka ekuphoqelela umuntu awayilandi nje obelanda wena umuntu wesilisa ozofika usuthathwa ngama-washing sekuthiwa kuye lo wena washawa umuntu wesifazane yeyi uthathwa jikijele kuvenini ungena usubovu impama namaqopho umuntu wesifazane kuthiwa sisubabuvulela icala sicela uye police station siyakucela angene evenini kahle akathintwanga nangempama so umuntu wesifazane uhleze ne-advantage that's why ekwazi ukuthi avule icala elingekho eligcine likwazi ukucindezela umuntu uyabhantinta ubaba wabantu utshimbeni uyabhantinta fethu mnumzane nomuzi washiya ikhaya lakhe yabo uyabhantinta uyawuqeda lo 15 years I think uqedile manje yabo ngicabanga ukuthi uqedile mangawuyona lo nyaka mhla camisa lo nyaka uzowuqeda yabo so nje mewuqeda ukuthi uphume ngogoloko ka 15 years amacala asuliwe amarekhodi asuliwe uyoliqala phansi akuyena yedwa baningi mfethu engihlalile nabo of which yabona mabekulandisa izinto zabo beyichaza uyawungakholwa ukuthi lo muntu ngempela icala kalenzanga but angithi mawumuntu njengoba sihleli sibaningi kule ndawo yangaphakathi uyakhona ukubabuka abantu ube nesikhathi sokuphila nabo kanjalo uyambona umuntu ophilile empilweni ebugebengu uyambona umuntu othile umuntu ngempela lo usuke ngaphandle lo muntu besebenza ube umuntu omuzi lo muntu lo hayi uyambona leli time aleli hayi ngeke ngisho into elikhipha emlonyeni uyazi ukuthi yeah this is a man mfethu umuntu nje ngempela oyindoda lephelele mfethu ehloniphekile yabo so uthi mawusulandela kulezi zinto zama social work programs ahanjwa ngaphakathi abanye ngiqondanile lapho mabeyiphosa imibuzo enjalo kuma social worker ukuthi si-attend oma-VOD siyovuma amacala esingawenzanga yabona ama social worker aphendula agcine edideke engazi because afuna ukuthi wona amithe leya nto yawo yomsebenzi yokuthi thina siqedile ukwenzisa lo muntu i-VOD usayinile sababiza ocomplain abasayina bathe abamxoleli into yayenza abaphatha kabi but nje ukhulumile wazehlisa kubona so ningamtransferela kwi-parole board uyena seyobona mayeshintshela i-address yokungaya eduze kwabo nokuya it's up to him so nje thina sikhulumile nabo sababeka la ubuhlungu abasenabo bona but bazwile kuyena ukuthi utheni ngabo uyaxolisa so nalo suke selixosha social worker ukuthi so malithola lo nqabayo
liba nenkinga ligcina amaphepha akhe namafayili akhe liwathatha liwabeka lithi akuyazi indaba lo muntu kofika abaphathi bayomncenga endoda mawungalimalela lejele isikhathi sakho sithi wena you are due on parole manje la ejele yabona ukuthi thina manje solosibuzwa kuthiwa why singakunikanga iparole yakho so batshela ukuthi wena wawunqaba ukwenza iVOD yabo ukuthi manje yonke lento sinika inkinga so nje bakhona abantu abaphila ngaphansi kwalobo buhlungu ngale ndlela yokuthi mfethu mawumuntu une reasoning right mfethu ubeka eceleni ubuxhwanguxhwangu nokuthi yakhe impilo mhlambe yazi mina ngiboshela into engiyaziyo mina right nala ejele ngiphila grand ngizenzela into engiyenzayo yabo kodwa nje mawumuntu mfethu okhulelile emndenini obaziyo ubuntu siyafika leso sikhathi sokuhlala wedwa uke nje observe ngempilo ubuka abantu la ejele yabo cabanga nesingawe yonke lento mfethu mina ngibabonile yabo mfethu ngibabonile abanye nje omunye wakhala impela mfethu wakhala kwangathi sithi mhlawumbe useyagula yabo leyo nto ethi iyangiyala wangiyala uPhulenge mfethu wangiyala uPhulenge wangilethe ejele yabo egcine kuze kube ihlasi ithi awuPhulenge wamyala uMasile it's a rape mfethu yabo it's unfortunate lo muntu esikhuluma ngaye kwaba nelinye ilanga sithola ukuthi kungazi ukuthi usephambanelwa ingqondo yabo lokho kwabonakala ngokuthi ngelinye ilanga avele abulala iglasi yewindi eyimsika athatha iglasi avela idwebe ngayo abanjwe ababeseduze bambamba useyavuza la batshela amaphoyisa bamfaka esibhedlela ke sangaphakathi of which isibhedlela sangaphakathi asizange sinaso silandelele lento ngalendlela yokuthi sithi si right masimshiya la wathatha amashiti ejele wadabula ebusuku ayilengisa ilesi stress sale rape yalo Phulenge lo mfethu angeke ngize ngibe nama details aso but ngangazi ukuthi lo amjida weshaw life sentence eboshelwe irape athi yena kwakweka mawengane yakhe so angikaze ngihlale naye kakhulu ngangigcine nje sengimazi ngaleli culo lakhe elalisela imphambanisele ngengqondo ayesehlale elicula Phulenga wangiyala Phulenga yabo asedume ngalo mayeqhamuka kuthiwa uPhulenge yabo kanti abantu ababona ukuthi umuntu utraumatized ngalendlela yokuthi lento isiyamgulisa ngakhanda asinakile thina siboshiwe nathi sicabanga lento ze sesihleze nje sijethi uyenza sa joke manje into yenza singamnaki ukuthi lo muntu unenkinga umuntu vele oboshwe eminyanga ngathi ube namatafula phansi uyakwazi so uhleze bophele uplastic la ebhlukweni uyabo oneyilophu zama10 lewa emboss uyabona ugoqa wona awadayisa amashumi kuphuma leyo profit mhlawumbe ngiphakathi lemboze elikhulu aligoqe mhlawumbe likhipha iprofits ka 15 rand uphila ngalo ke akabhemi uyazi ukuthi ngoba ivisitor lakhe mhlawumbe likude bamposela imali athenge ugwayi hleze nogwayi dayisa amaluzi dayisa imboza wenze hayi ahleze right engacela kumuntu yabo right so siyambona uyadayisa mawuthenga futhi kuye naye aqaqa umnike leyo mali uyakwazi ushintsha fanele akunike yona so nje uzothekunika nikhuluma naye awuthi amaluzi athi ufuna amaluzi amangaki mngani wami uthi mfethu ufuna amaluzi awu5 u50 rand lo okay yabo nje uzothekushintshela kuleyo process yokukushintshela khipha ugwayi uyacula yena yabo Phulenge wangiyala Phulenga Phulenge yabo so sesithatha as a joke yabo kanti lento lo muntu psychological imlimazile
uyabo sambone seyilengisaka ukuthi that was the end of him yabo. So nje mfethu prison life mfethu I salute, ngiyavuma, ngiyayibonga. If there was a way yokureverse impilo ya ngabe ngiyahlehla ngibuye naye emuva cause ya khona la ifike ngishaya khona yabona ekutheni ifuture yengane yami umuntu ngingayiboni and ingishaya ngale guilty yokuthi kwabanye ababe nesibindi bayasho bathi nje mhlawumbe ingane yakho ngaba yifanga ngoba awuzokwazi ukuyiguide ukube waba khona waba i-time right. Ingane yakho yazini idlala abantu beyitshela kuthiwa hey baba wakho wena bekwisinqadu siyamazi babakho bephatha imali babakho begijima ngeyimoto la iphatha ibhamu esatshwa baba wakho la wena intwana yagcine ijoyina all of ama drugs bhema yaqala kuthiwa yabhema irock nongifonelwa ngisejele ngoba sesiphatha namafoni semkwazi ukucontact nabo bengiyahlupha umntu sebhema ama drugs mangibuza kulabo abangathi bayakwazi ukusondela esouthini laba bamajita bami thiwa intwana yakho mje ungathi sibhema irock yabo ngithi naye bhema drugs aliwenza ube high kanje kwa mina ngakaze ngilithinte thiwa lalela thi ubhema irock thiwa ngathi ubhema nalo lelo suke walibhema nawe lele kuthiwa ngidi philisi yabo kethe ekuthiwa futhi uyahlupha la elokushini mfethu tsarela abantu amafoni wenza yonke into usihamba nabanye abafana abaphatha isibhamu engakuzwa umlu ezohamba emhlabeni because uhambe sengizobuya ulandele oledi shona ngo24 October 2023 umlu washona 24 January ngosuku lami lokuzalwa ngedate yami yokuzalwa the following year 2024 mina ngizophuma ngoMarch 2025. So ukushona kwakhe bakuchaze kanje ababekhona uthuma wakhe maye ngifonele ngitshele mfethu baba kaMlungu uMlungu usefike la kumina cause ikholi yakhe yangena kumina yangena it was about 2 to 3 ekseni idatha ucinga ngilivalile ngilifake phansi komqamelo ejele phela ngathi bese sikhululeka ngokwaphatha vibrate ayingivusi mangithi awugugu hello mfethu asho ngezwi nje lokukhala yabo mfethu baba Mlungu umlu sesishile ngithi mina guguthini athe baba Mlungu sefike ehamba nabafana la abawu2 abangani bakhe hayi labangani bakhamba nabo kusuka ngale kule mthondo lekuthiwa iPellegrin elanga sesiphingo banqamula bazongena la kaviye lokushini ngaphakathi thiwa bafika uthi hayi bafike bangqonqoza la ewindini ngathobani lapho uthi kukhulume yena wathi Mlu wathi ma wathi Mlu wathi ma sengishawe inyoka 2 weeks back kuthiwa wayesanda ukutshontsha amafoni awu2 endlini yomunye umama oyisangoma wathi lo mama hayi khululekani mina wami wenze leyo nto khululekani uyayibona ngombala so umluma kuthiwa ushawe inyoka abangani bakhe mabemshiya la bethi makaphuthunyiso emshiyeni uthi savuka saphuthuma nodadewethu nomalume bakhe samthatha saphuthuma kwakungekho moto egcekeni singesivusa umakhelwane ngoba umshiyeni sijomba umgwaqo siqhamukele kuona njoba sila kavi uthi mfethu omalume bakhe bamthatha bamgaxa emahlombe bambamba sagijima sanqamula mfethu asilibonanga inxeba lenyoka uyabona abangani bakhe masibabuza ukuthi kwenze njani bathi umlu kuthiwa ubona inyoka yedwa endlini besihleli isibhema basho kanje bathi ma besihleli isibhema umlu sibone ngaye egxuma ethi nayi inyoka ingishaya sathi masithi siyaqalaza asibone inyoka
la emjondolo indlela ahleli ngayo siyaxakeka sathi sobona inxeba sathi kushaye phansi onyaweni sathi sifuna ukubona inxeba akubonakala inxeba lenyoka siyalazi liba no2 amazinyo imbobo mfethu basho njalo ukuhamba kwengane yami ke lokho ke mfethu ukuhamba kwamfana wami lo mfethu yabo so nje ngeke ngisho ngithi no my prison time on the other side empilweni umuntu izinto azenzile mhlambe I would have been dead long time ago but ngokungavumi komsa kaNkuluNkulu nedlozi lami ngicabanga ukuthi they had this way yokungiprotect yokuthi ngingene lapha mina I'm a spiritual person ngiyakholelwa into zesinto idlozi ngiyakholelwa kulona so I believe ukuthi ngivikelwe for a